Yes, ireyu ko Rangers TV ako ane ko Sultan. Miten TikTok notet ako DJ kibore DJ Hot Jantex ko imuch inendet kosom toretet bwana Mike Sonko notet ko former governor nekibo Nairobi ako before kotoret Sonko ko monge Nandi governor ak leaders alak chechang chebo Nandi ako much ko clearan bilinyin, lakini kale Sonko bado atamsaidia DJ Hot Jantex huisho